fionga le tua. There were things that you will be challenged. But when the Spirit is alive in us, then we'll be able to understand His word. Hallelujah. Tato wo ne lua Timoteo ma tau pe tolu fa pe sulono ma suma fitu. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and verse 17. Mai la fionga le tua na wa lea o le poto solo mona fa mawina i le fa ta oto e fa al fa upo lo suma tasi mai awane tea le upule nei mai o to mata yo to te wina yo to loto a wa o le ola le ye la to te maua. Hallelujah. Ale lo fulua fa mai o le fa malolonga a to fo ilea yo to mai mo to tino umalava. Nala na ta ua upunai na ifa penau na yachi o le fa malolonga atoa fa le nganga le tua i lo tangata atoa lo na lua ia e maua fo mo maua fa malolonga i le tino wa le wa feta ia le le upule a fai le tea le upule mai o mata le la tato faitau iai e te maita wina upu uma i o le fionga ne tua ona fa pena le ona e maua i lo leo le manuia mai ia te ia e te malolo ai fo i le lo tino atotoa. Hallelujah. 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 A fanya tu hallelujah, hallelujah. Mai fo ile mo auto. E le o se hallelujah mo au, ale hallelujah mo le tua. Hallelujah. Right. Levanta tu lolotu. We've been attending church for a long time. Na fa nau mai loa ave o matua. E fa penau na papetema, e papetiso, ia pe fa kulkulu fo ia lo kumuai. Ina fo ia i mo le vai. Ina ia fa manuanga le tua ia te oe. So mai na soana na ia fa manuanga le tua ia te oe. Ai ui le umi ma le leva o na tau sanga. E leo ma fai lava o na tatou po ina, ma mawaina, le winga wa onga la fionga le tua i mo tatou. Ma fu angana na o tua i le maule na ale fata otole na fa. Al fai upe lofu tasi, ma le lofu lulua. Ina ia e loa aile, o le awala le na e te mawai le ola. Are you with me? Tatu e fata si na. E te maua le ola, ina ua e faitau i upo la fionga le tua, ma whapena le ona tū mawai lea o mata whaleanganga. Ia i le upu le nā. Awa a e faitau e na, e whapena ona maui lo mafofau. Because as you read scriptures, your eyes will capture the words, and that words will remain in your mind. And that's how you have life. And that's how you have the blessings of God. You have that word, and you keep that word within your mind and within your heart and within your eyes. And that's how you have healing for your body. Are you with me? Tata yei fatasina. Tero te mi tanto te tatalo, e tanto te talo e le fa vai ai lunga le upu ma le fionga le tua. We all pray. But the problem with our prayers are not based on the word of God. Because the word of God gives power and gives life to our prayers. Are you with me? E lema faina yese mana, e lema faina yese vavenga ya tatu tatalo e au noa le upu le tua. Langa le upu le femen fiong le tua o le pelu lea. I lo se fuam lo walanga. So el mafu angana no wa tuai le maule na no fa te mi ole o te usanga le nei. Me le na wa o mai ya le li fa fa au. Mol tatu kan ngal wenga ne te usanga. Ia fa pena o na fa tangata pe te tangata fa tau lana tuspa ia. Iso se te mi te fa so ai. A le mafu angana le alai o na o mai le fa tonunga le tua. See, it's always good to know that God is still speaking to us. That we are not led by a man's knowledge and understanding. Hallelujah. Are you with me?
So la tatou tusina la tatou mata mua ai. Alright? Tatou vavailo le na. Le mafuanga le o whamanuanga le mo taua. Au e whaitau e na, receive your blessings. O inai te maua i whamanuanga, it's not just reading the word for the sake of understanding the text for a message. E te le whaitau e na ona o se tūlanga te mamalama i le upo te aule la au mai ai no. E ala nei whaitau e na ona e te maua i le o whamanuanga lea mai le tua. E te manuia ai lea o lowo langa atoa. E te maua i fo i leo lea ta mai. If you go on all the lives and when I speak, I always ask the spirit of knowledge, understanding, and revelations. Na almafu anga na rai na uta talo i le tua whapena ina ia awane e whalangolango i se upo te whasoa ina ai whalangolango le angang pa ia leo le tua e whatamau a inga ia te oe. And you will never be the same again. E te le te tusai lea ina i so se te meo te whasoa ia te oe a wao le angang pa ia nei whatamau a inga ia te oe. So tato whaitau role le luan na Timoteo, tolus fuma leono, ma suma le fitu, ngangana Samoa, English members of our church, you read that to yourself and see what God has for you right now until I finish speaking this morning. Whaitau rolea, e le suma leono ia, o le tuspa ia atoa, e mai lea nganga o lea tua lea, e ao ngā foi, e a o ai, e wha atonu ai, e a o ina i foi, i le amio tonu. Suma le fitu, ina ia ato toa, ona le leiai, o le tangata, o le atua, ma wha au penga ina ai o ia, ina ia whaia ngā luenga le lei umalava. Wai ia leo ngā whaitau tuspa ia. Are you seeing the importance of reading the word for yourself? Hallelujah. Le whai mai na e wha au e penga ina ai oe, e ato atua i foi ona le lei oe, oi o le tangata o le atua. Are you with me? All right. So that the person of God that serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deeds. All right. Tatu ol tatu tusirono lua. So mai tawina mea na. Tatu ol tusirono lua. O le mateo lea e fitu. Mateo fitu. Tato te whaitawina o le whai upe lua sumaltasi. I le lua sifumaltolu. Lua sifumaltasi. I le lua sifumaltolu. Maitawina, mafuanga lain tato whaitawina, le mateo le nai fitu. Understand why we're reading. Matthew 7. Ya oe, ya oai, fata pena chide oe, mo mea lelei umalava. Tato whaitawina, lo futasi, lo futolu. We are reading from Matthew chapter 7, verses 21 to 23. We're reading in Samoan. Whaitau ia. E le sao atu ina malo le langi, e lanto uma o e whai mai ia tia, leali ie, na o le na te whaia le fina ngalo o 𝚘𝚙𝚎 o i langi, luas fuma le lua. E toa tele la tau te whai mai ia tia o i le aso. Leali ie, ma tau te le i perfectane ea i lowingoa. O lowingoa foi, na ma tau tulia ai te moni. O lowingoa foi, na ma tau whai ai va venga i tele, luas fuma le tolu. O na o tau tino atuai lea ia te ila tau. O te lei loa lava o tau. I nā o ese atuia o tau. Ia tia. O tau e whai a mio leanga. Mai tauina le lei le baenga le nā. O tangata ua mai.
lātou talo sanga mai le li. Ai whai mai le li. O te leilo ina o tau. O te leilo lava o tau. Tātou vai luasu mal whā, mal luasu mal fitu. Na i mwhai ona e maua so tanga o palo kalafa na e lua. Verse 24 to 27 enables you to get the connectedness of 21 and 23. Luasu whā and luasu male fitu ia ole nei. Ai se whalongo ia upu nei. Ma whaia ia. O te whatu saina o ia le tangata poto. Wana whaia lo na whale I lunga o le papa. O na tō mai leo wanga. Wa o mai fo I tā whenga. Wangi mai fo I o matangi. Wa pesi mai ei lea whale. Ai lei pa ulama ia. A wa wha mai inga I lunga o le papa. Ai se whalongo fo I a upu nei. Ai le whaia. E whatusa o ina I le tangata valea. Nana whaia lo na whale I lunga o leo neone. O na tō mai leo wanga. Wa o mai fo I tā whenga. Wangi mai fo I o matangi. Wa pesi mai lea whale. O na pa uai lea. Wa nuti paleina. O le au tua lau tautalanga le tae au le nei. O te lei loa o tau. O ai o tau. I nā o ese atuia. O tau. Mai a chao. O tau o e whai a mio leanga. The emphasis is on verse 23. I never knew you. Depart from me. You who are workers of evilness. O inai te pama iai lea pe ata whita wina I le vaenga lea o le vaenga o la unga po awa onga Yesu Kiriso I lunga le maunga. Chapter 7 is part of Jesus' message on the mountain. Le fa solo mai ale o awa onga iai I. Au I o lo o ai leo Kiriso I ala o le malo lo na tua po lonta ma le na ia sawe momoli mai tangata. Christ is teaching the principles of the kingdom of his Father. And the principles we're looking here is how to love the Lord with all ourselves and also love others just like you and just like myself. O ile te mai ia wa onga ia mai o le malo le tua o le onga mai ai ina ia mawhai le tangata ola le tangata soifua ona ia ola ia wa onga o le malo le tua ma o le malo fo le tua e ia ona wa onga e ia ona awala e ia ona metotia e te tau na ola ma soifua le tangata e le so ona ola le tangata I lalo le malo le tua po o ala o le malo le tua e pei ona iai ala ma tula fono o le malo ni usila e te tau ona tato wolai ma tato wamana iaina e whape na fo I le malo le tua. Ai o le lape ma le wha lave lave o lo iai vai teimi nei wa telo tangata soifua po tangata lotu e onga I le a fo I nei le malo le tua ma lo lotu ai le lato te le tau siaina ma ola ma whape na ona wha tonu a lato soifuanga I tusai awala ma le finangalo le tua. The problem with the church of today, they hear the message of the kingdom of God, but they refuse to live and conduct their lives by the principles of the kingdom of God. They live carelessly. E lantou te soifua mola I le mea e mana o ai tangata ia. A wala o la lantou tautununga lo iai, o le tua lofa, e wha mangalo ai le tua mea umalava. Ai lem whana wha mangalo e le tua mea umalava pea e le tala noa e le tua mea wha ese e le tua. Wa e lo ina el melna. E te le ula vale, o e mawhai mea te mana, o e mawhai mea te mana o ai, ia e ta mana tu e wha pena, o na wha mangalo e le tua. A e le wha ese I numo le tua, e le wha mangalo ina e le tua. Those are the principles and the guidelines of the kingdom of God. You have to repent. You have to confess. Confess that error, that unrighteousness. A e le tautala atu I le tua, e le wha mangalo ina o e le tua. Are you with me? Are you with me?
Mela mela fionga le tuana o onga ia ina ia e soifua ma e ola ai lea. So lea ma tatou whalongolo nei, o lea iai tangata ia. Whai mai whamamlama na fionga le tuai. Mai e lea o tangata umalava, not everyone who says, Lord, Lord, but only those who has done the will of God. Mai e lea sao ile malo le langi, na to umo e whai mai a tau, leli ie, na o ea e whaia le fina ngalo le tua. Are you with me? O le whesini mo oe. O le fina ngalo ai ngai te whaia. O le fina ngalo ai ngai te olai. Whose will and purpose are you living for? Whose guidelines are you living for? O le whesini nai, o te tali mai, ai mawhawhau iai na. Awa, o lewa wheta lai le tua, wa fio me ke wiso e au mai fina ngalo lota mai, e leo tangata umafa mai, leli ie. Not everyone. Who's speaking here? It's not MIKA Lagavale. It's Jesus Christ, the Son of the great I am. Are you listening? Are you listening? Awe te wha longo whai whi au, e isi kei me pepelo e whai whi au, ma mi milo e whai whi au, le upo le atua. A oia ia, pa wa ai mai wha longo tu spa ia le, mai te John White. Ma fu anga nefa mele fionga le tua, mota tu papte toe, whai tau an tu spa ia, wha tangata. A o tangata e whai tau ma wa ai, upu lela wa ia, i wai whai tau wai, whai mai e suki viso, e leo tangata uma. E leo tangata uma e wha mai, leli ie. O lono wingo tatou uma i lalo i, e leo tatou uma i lalo fale nei, o le whai mea mau tau fo ia, e wha longo mata mai, e whai mai leli ie, e o i le malo le tua. Are you with me? Are you with me? Are you hearing Lord Jesus Christ through that word? I whai mai na oea, e whai alona fina ngalo. So ia te mai, e mauti noa lo wawa noi le ola e whawawau, pe a whai e te whaia, ma o whaia, le fina ngalo o le atua. Yeah. Wa lava lea ka kowola le whale. See, that word is just enough for us. Wa lea wa ilo alolen me ke olai. O lona uminga, o ia te mai, e au mai ia e le atua, le ava noa ia te oe mau, e te loa ai lona fina ngalo, ai tu mai fo ia ma le whaitalia ia te oe, e te whiriwhiri ai. Pe e te manao iai, pe le ai. Ta te whatasi e nā. Wa e māmalama whina ngalo le tua, mo oe, mo au, i le asole nei. Wa nai tala la tauia, whai pulua, lo fulua. E whai atu le li ie nā, e leo lanto umalawa e whai mai le li ie, e whai mo lanto le malo lon tama. Ai whai mai lo tala lanto, pat o lana mato whai au wawenga. Ai whai pulusu malulua. Lau mai lo lea malato ngalu nga fai. Pa mai lato leli ma tu te le perfectang e lo ingoa. O lo ingoa fo ina mato tulia ai te moni. O lo ingoa fo ina mato fai ai va venga tele. Pa fonga le ai. Man tu fe sili le fa me ke wiso i. E leo tanga to uma lava. Fai mai leli e na o e fai al fina ngalo olona tama. Are you with me? Wa malama ina. Fai mai lolo tala la tau ia, ulele ia whawhela fai mai ngā, pai ngā mako kukuri te mongi. Ngā mako wha malolo ie, e mamai, la malesi mea ngai fai mai la kongo lako fai. Na mato pero, whetange. O lou ngō fai, na mato fai ai e wawenga e tele. So e manatu la tau ia, o mea ne taua o mea o le fina ngalo o lea tua. O le understanding ngaman mamanga le o le tere na ola le telo tantou. A e whaia se ngaluenga le lei, wa e whaia fina ngalo le tua. I want you to listen really carefully. Aua e te whapena, na e whapasenga ina le upu le tai au nei. A e whanongolongo le lei, i le vai ino le fionga le tua lea. Na e alu le whalema e mana tu natu ai. O wai le se tantou, e le o whaia uma, o le whaia mea ia. Tau te whaia uma ngaluenga ia. Le foi tau te mai le lotu. A le tau te mai lotu e wha mai ke viso. E leo kaka umai mai le lotu. Mai e whai mai le ie. E whai ele malo le langi mo lato. Are you hearing? E wha whonga iena. E whai mai na ole, fina, ngalo, lava, o lona tama. Now, o le whesiri tatuai, o le atonu ala fina ngalo o le tua mo tatou. If it's not worked,
then what is the will and the purpose of God for us? Wa maua mai le tulanga le. Le ke kinga inga ya mai lau fai pese. E kinga inga e usu mai le. Le ongo ko ke mai por fiku ka ya. E usu mai ala au fai pese le tai au. Every Sunday morning, and they come around about 7 o'clock, and they go through 2 services. Some of them go through 2 services every Sunday. So they will say, Lord, but we've given up our time. We've given up our best hour of sleep on Sunday morning to come and prepare for your worship. But Jesus said, nah. None of us want to say and to hear God say, no, that is not my will. The outreach team, no one enough oi, the sino for oi in Mount Roscoe. Fa soa ia ina, ia for la wa if you ngau wa for ku pa uri wa for yo kai ka yo le. Or chief of le ye le fea me ya le va nga mako wo nga ki nga ki mo ai mako wo ai oi me lo na. Are you with me? La ko ia la o for al conference asa le mai. Le ye wa lu kupe over lua afen kupe al won nga ka ko kasi o me lo na fa me lo ra ko nga ngofo fa This is how we take up that conversation with the Spirit of God. O nada tu te fesile me o lo tato faia. Al fesile ngai a faila ele o perfetanga a faila o tulio te moni a fai fo ele o le fai o va vengala o na tonu ala fina ngalo tama ye I le vaenga le. Are you with me? Na tato fai tau I le fai upe lua sumar fa ma lua sumar fitu e lau te fai tau ina ia te oi. Now see, the Bible teaches every secret and every method and every principle of how to understand the God that we're serving, so that we know that what we're doing is the will and the purpose of God. Or just pa ia na te au mai ia te oe ma whai loa mai ia I tātou le whina ngalo tonu au ta mā le me te ua olona whina ngalo. Ma na tua wa tātou whanongo soa I le whata o te sumar wha ai whai upoe sfulma le lua. E iai le awala. Ia su e kako kusi iai na. It's always good to go there. Proverbs 14 verse 12. Please. See for yourself what God is saying in His word this morning, so that we'll understand His will and His purpose for us today. Tato vaaya ia na fionga ia. E tato te malamala mai lea. I lona fina ngalo mo tato. A fai wa iai, fai tau le ngana Samoa. O le whata oto na sumar whawhai pe sumar le lua ia fai tau. There's a way that seems right to man and woman, but its end is destruction. Le mea whalana o le te tupo I le te whaalongo I le si uleo le talanoanga lea Yesu Kiriso, mana o aonga I le motu o tangata. There is a huge crowd gathering here in chapter 7. As I said, this is part of his teachings on the mountain. So le to tele tangata I. A leo fa make you say e yai le awala manatu tangata o tonu o lona winga e whaalongo longo tangata ia o aonga le fionga le tua. Ai a umana whalolongo o na suia le tangata o le awala le fina ngalo I le tua ai whaia le me mana o ai tangata ia e whaia I loa malona poto a ua wheta lai fo I le tua whailo poto whailo I loa I le me te mato o le mea le tau le whai ai ke whango I na. Are you hearing the voice of God? Wai whafonga iai na o ia whai te vai le na o le a auto tala I le tai ao le nei a o whasoa e te whanongo longo I le upula le tua, ma e mana tunatu le iai, I le o langa nai te soifua ai. Are you with me? Langa o tou le ave iai le upu. You are the reason for this word. E te wa ai le iai. Po o e whaia le mea le whinanga loi le tua, po o whaia lo wata mai.
Whaia lo poto ma lo i loa. Whaia lo poto ma lo i loa. Tato wa wai ena. Wai whafonga i le tua na o lo whetala i ate oi. Le whanau whai mai nei tua, a whai e le o nala, o le mela e o i ata ua. E whanau tau langa. O lala le whanau lea. Le whanau la le tangata ia no ate fia o i le tono o le malo. Wa fia o i le o lai whawawau. Ai te ena mai o le whaitutoa. These people are now asking for the gates of heaven to be open to them. But the Lord said, I don't know you. Tato e whatasina. O le ulutala e fia turi loina le tae ao le nei. E ui o le sini lea. A le utale whautaleina. Le aso le nei. E te iloa oe le atua. Are you known to God this morning and for the rest of your life? E te iloa ea o iloa oe le atua. E iloa e le atua lo ingoa. I le tae ao le nei. O le mena e te whesila i lama o i ante oi. E whao ngala mauia. Whao ngala vaenga leo lea o onga lea. E wha vai ai lau tali ia ina. A whai e te oti le aso le nei. Mate te natu leo le whavavau. E te alu i leo le whavavau. E te lia oe le leo le whavavau. Are you with me? Mate te lia oe leo le whavavau pe a whai te oti le aso le nei. E te iloa le tali. E le mawhai ona e tau sa idea se tali. Ai sea, leanga ua loa ona e whanongolongo e la fionga le tua. E iai le ala ua manatu le tangata e tonu masao ma le lei. A e loa i le tae ale nei e te le ola e tusa ma le fionga le tua. Sui nei. Aua koe ku ua moa tae ao. E kei wa e kaia oe lunga le awala le se ka vale. Pe kongi fo i oe e loko lua i la fo nge le pakeka. O le pakeka i le ka kaunga o keises. Ai kaua i spo le alama le molo ki ngoi kaua e ke oki e ia ngā. Mate te alu i leo le whakvau pe alu atu. Are you hearing God to us this morning? Oe whafonga le fionga le tua i ati o le tae au le nei. Are you hearing God for yourself? Are you seeing God in your eyes and your spirit right now? Are you with me? O tato ye whatasi e nā. All right. Le wa mai ena, fai mai no le fai pule lo suma tolu, ai fai mai le tali mai e o. Ai mai e le fa aloa e le tua lana upu. Le wa lau atu ngalu e ngala tauia, ai fai mai le tali lo suma tolu. Ona o tau tino atu ai le ia ina tau. O i le fatalai ke wiso. Man tua le o ke wiso le lalo langi le teimi lea. A le fai mai ke wiso, i se teimi o luma nai. Pe a o nga kou feoki. O tau uma lea wa o iai la upo ke wiso le moto tangata lea. E iai le aso, kou ke whioki e lea, no tau atu lole o, kou ka waku lole, kou ke whio waku lole, i le maa lole wa ia tūtou. Ai o te whai atu ia te outou, o te lei loa outou, i nao e se atu ia outou ia tau, o outou e whai a mio, say ouch. Wa ia le me te o iai pe a whai, e o mai laso nei, o le nā e te soifua ma e ola, i lou lava whina ngalo, mo ou lava ala. Are you hearing? Are you hearing? Ma ai ai lava ia te oi, mena na mai tu spa ia, mena na watu ai le lua Timoteo tolu skuluono. Ma fu angale na mai le tusi lea. Wa leva na tatu lolotu, wa leva na ulotu. Wa fixe fulu nge kasi, fiksu kasi kausanga kalunga uloku. Kolu iwa kausanga kalunga faolaina. Aleluia. Aleluia. Ma ua ulua foi le mea te tautala i laso le nei. Langa na uola i leo langa lotu. A le valu lima na ufaolai nei mo te lia Yesu ke visu. Mai le aso nei o, mai le aso le nei. O lea o te ngalua i le upu lea lea tu. Aleluia. Wa uva ai le matangofia ma le sisi di ese o le tu e le upu lea. Ma ua ulua foi le se seo tausanga ia mai le lima tolu na ufana wai se i o mai ia me le valu lima. Le se senga leo langa lotu. Ma leo langa whanau fawina e anga ia ke viso Yesu ma nganga pa ia. E to tonu leo langa o tangata. Ma tau po, masina o le suma le valu au kusente atu nei. A o le fiafini leo le, na sane pa umlau to nai. Na i talu le te va ai le laivo le asfulu valu au kuso. Na i te va ai le upu foi lea.
Lena to e feta laia fo e ke viso lea. Ina mātai e lua suma le lima. I tau pou e to se fulu lea na o atu. Are you with me? O tatu e whatasina. Wai mai ei lea. A o e soi fua mai ola i naso nei. E loa le mea te alu iai. Ai a fai te le loina. O lea o tau atu iai te oe. Le mea tātou te o iai. Se fulu tau pou ngā le lima ngā sao. Na o le ola e whavavau. A o le si lima. Wa koe ke enga mai le whai tutoa. Tatu e whatasina. Tatu e whatasina. Aua le wastinga tātou lives ia. Na le uma nei. E ko keris whai o koko ke le o ai whalongolongo ai. But there is power in that word. Why? Because that's a word that God gave to us to prepare us, not only for the rapture, but also for his kingdom. Are you with me? Say, awa kau ke koe lo loko pe o levan ka ko lo loko i ngā leo mai al fasa, whanongolongo me manga i lo upu. I olo lea, ngā loa ia leo le upu iai na, ai le imes ka ko me whai iai. Alleluia. Alleluia. A wala a whai o ka kounga, o ka loko ngā loko ngā ka po inga ka koke iai, o le mele iei tātou. E lei whanunu mia fionga le tua. Ang whamele le salamu e walu iwa tolu whau ka koe loa inga. O te le tuu ma vaenga iau polo inga. I will never violate this word. I will never alter the words that I have spoken. Mai o te lele winga foi upu ia wa umana o tu lei atu i ante o tau. So o ile te vai ai, o i te whalongo iai. O i te manao i te whalongo iai. E te le maua ia McDonald i le upu. E te le maua fo ia KFC. E velinga. E whafonga me festa le me le tui. Au mai lo le, o le ale fina ngā lo le tua. Nau whata tua, e tali altu spa ia ia nā. The Bible will answer every doubt and every question and every query you have about this word. Now look at verse 24. Mai whai upo lua sumat wha. Le lau whai tawina. O le nei, ai se whaalongo ia upu nei. Ma whaia e ia. O te whatusaina le tangata lea. I le tangata poto. Wana whaia lo na whale i lunga le papa. O na tō mai leo wanga. O mai ta whenga. Angi mai matangi. Pesi mai le whale. Ai le pa u lava. A wa whaavaina i lunga le papa. Le whina ngalo la leo le tua. Le whina ngalo le whamai Yesu Kiriso. E leo la tō uma whamai leali ie. Ai na oe la vai whaia le whina ngalo o lea. Le tua. Te siri o lea le whina ngalo le tua. Whina ngalo le tua. A uma na e whalongolongo i le upu. A uma na o whasoa i le upu. O na whapenalo lea. O na whaua i lo lea o tato wolanga. Build our lives upon the word. Whau lo se fua ma lo ainga. I le upu lea. Aua le whauina le mawhau. Don't build your family and your lives on the knowledge and understanding and the methods of the world. For too long you have been building your life over the foundations of the world. Hallelujah. Le fatusa nai mai lalo ina e iai foi mai tamala e to lua tamala loa. See, o chapter 7 there. Wow, look at that time. On ta upo fitu there. Na e awa o make wiso. Le o nga mo mua na make wiso ina. E lua ala. E lua ala fa make wiso o le ala e va tele, malau tele ai tau nuu i le whawhanonga. A le siala na ia e lua i ala, o le ala whamai, o le vai piapi, vai titia, e kau rea ni se oai, ai tau nuu i le ola e whawavau. He's teaching in chapter 7 about two ways. And you have to choose which way to live and which way to journey on while you are alive and living today. E lua awala, o le si awala ka mai e vākere o kai kanga kai o ai. Ai i eli si awala nga o le vai kikia, e kau le ainkin se o ai. Ai whai mai e tau nuu i le manuia awala vai titi le whai mai e tele popo ngā. E tele whawhita auli i ai nā. Ai ui nā popo ngā mna whawhita auli, wa wheta laile atua na whaia oe ma whaia au, e tau nuu i le manuia. So, o awala na o le amai tangata ia. Are you with me? Mantua mata o fai upu lua tasi. O fai upu lua tasi le ma le lua wha. A la ua uma le amatanga o le ua onga. So e lea atua le ua onga. Pe a fai nan tato au mai lua tasi le ma tato fausia i o tato manatu. Ai tato misia i leo le amatanga o le ua onga matau.
La o mai lole o wala na lua so o la se fa la ne che vai ai o fina ngalo tama o le o le ala na sa vali ai ai sa vali le upule na tuwe vai foi ngai e kau le ai ni se ka ko e ka le si aleluia a le feta lai le tua o le awala e va piapi e vai titi e kau le ai ni se e o ai o longo wingo me kau me kia o ko kuma ye i ko kio lo la fa ba ai se a la le ko mai le awala e va a piapi o wa a ko wo lo ia e se foi lá si me nga le va kele pa va me nga ko kele a lo ko ai le o nga foi lá se ai ma o mai e le o le fa ko kele po le to o po e foi titi o mai isi o lo ko kele a ai ma kwa on fire o ma ka e o mu ka fa ko le o nga le li ai o mai o pula le li are you hearing it a o ia mai lava ina che o ia la le awala na chawa o esa vali la le fa mai le li e te tau ona e olai o sana okay au le si vai ngalono lua la o onga le na au mai la au lua it's talking about two trees one is bad and one is good pa mai e loa le la au yo na fua e le mafai le la au le anga ona fua mai ni fua le lei e le mafai fo ele la au le lei ona fua mai ni fua le anga e loa fo la au i fua na o i fo lai te vai ai o lowo langa wa e ola i fina ngalo le tua e loa yo winga maua mionga are you with me e le mafai na tia ina le upula le tua yo tato wolanga you have to bear fruits and your life in Christ is revealed by your attitude. E whaalia mai au amionga mo winga. O inai lo aile, o oi o tangata o le whai al fina ngalo le tua. O oi whana na ai aluatu o mai leli i te tala mai le whai tutoa. Ai ka kala mai lewa mai leli. O lewa ngau whaakari atu oi. Ai saura, uru whana mai al fia o lowo li. Are you with me? Ai awa pe o lowo langa kiu siano, o lowo langa kiu siano, an wha longa lo mai. Maka ia lo. Ai lea e koe fo ia e whai le mea masani ai. Lo langa. Ia e loa le mea te aluai. Wai loa tanan whai ai fo nei ele li i tau pou valea ia na watu. Mai o kou ngau e vale lea. Wa kuia o kou o me ia le au whai tani au e. E ke whiwa te whamai le i enga o ngau roku anga wai. Wai mai koe le mone mawala tau ia. Le watu le mone mawala. Ia o lane si me se ngai wha a kongu le nganga le. Sa tangi ni swafi su ke se me se le. Nga kari ia. Le tuam wha malolo ngaka le. A le ke la kulo le whawa le. Ai le kalia o ia ina. Lan me le tupui i. Langa le o wha malolo ina. O le lofa o le tua tangata le na mai. Le maua le nganga le anga. Le la wala nga o e ngaka le ko koi i. Le nga tangolo le wha malolo. Ia nga malolo e lo e wa e halu le whengi. Wa. Kawa le tua. O e a. Ai whakakari ke bi ke sa uai. Wala ngona i mai winga o ngai le ni. Aua tātou te mite mea lofa e mai e le tua ia i tātou. Ai a ho ina wha o ngalo soi fua mo lo o langa e le tua e whai ewa venga isi. Tātou te avele vi inga le tua whai mai luka. A uma se ngaruenga. Tātou wha peifo. Aleluia. Le ia pe ala unga e a o kupu o ye le se la unga le au kapai. Ia lai o ha le la whai. Aleluia. La au nei lua. Lo se fue laso le nei. O ye se fuatanga. O le finangalo leo tue lo se fua. What sort of fruits are you bearing in your life? How are others? How is the world seeing your testimony in Christ? How are the world seeing you when you say you're born again? What sort of born again person you are? Well, that's a question you have to answer for yourself. Hallelujah. Ia sa moni mau i le ke wiso le u whaolaina ai oi. Le ase mei loa i leo o oi le u whaolaina. E ona tō sino mai e isi tangata le malo le tua. Pe o oi kuria isi ka ngaka. Aua ke kuri ka ngaka. Are you with me? Aua tātou te turi tangata. E leo so kako malo. Hallelujah. A o kātou o me whai ngaluenga o le malo.
e te vai nga sau ke wise fia muri umaka ka ya Yesu. E le ona o le alo le tua. Are you with me? A lot of people followed Jesus not because he was the Son of God, but because of his character, because of his attitude. Ona winga. E le loe tangata, you know, ai na le loe tangata o Yesu Kristo le alo le tua, mai kus. O wangi ko ka ua o au le fa maloloinga ko no. E le ka ua i Kristo pena. Ai pawalan fa mai o le malo le tua le o mai, o le malo le tua le o mai. Na mai la tangata o mai o ne va ai. E se al ka ngaka lea. E se au ngā winga e le fi ngau pe whapena ona te te adrisi tangata. See, those are the greatest fruits of our lives. O ai al tangata whai upo i hatu ai. Pau alau me whai. Ngā ole ata. Ngā smile. I smile for it. Oh, don't give them the plastic smile. You know what a plastic smile is? I'm like, oh, you have a plastic smile. Al plastic smile e mi ngoi umamo me o nge ula o lo wa foi nei o lo tino e o lo wisu e feke lo wisu. Hallelujah. Don't fool yourself. Mena fiona ele a wana mana tu tangata o tonu ya ina, and I'll give them that heart, the heart of Christ that is in you. Hallelujah. Lua te maloloa. A mata mai lua awala. Saulo le lua la au. A lewa sau e lua te maloloa. Wha longo i le upu lea. O mai lo lea ola o la olanga. O lesi te malona wha longo le upu lea. They listen to the same word. O i whai te vai e tanto e kalesia. E kai lua awala i e sa vavadi e kako au loko. E lua fo i e kwa ngā la au i e fua e kako au loko. E lua fo i kwa ngaka i kongo kako au loko. O le si ngaka e wakulo anu fai le ainga i lunga o le papa. E le ngaka foi lai lo ainga. E alu fai ngaluenga, e ke fausia inga lo o langa le fai ngaluenga nai lunga o le papa lea. O na avea lo leo o em wha manuianga le company le na. Aleluia, o le whalai o iai, e amana ia ina o le company. A o mai ngai, wa fia kau sanga e ngalua ngā aha o le ua kwais ka kasi i mua kolong, ko kongi, a o le la e ke alu ngā, i le luas fulka la i la vai, pa wasi kanga ngai ke, ngal kai mi alu, imo no le, o le general increase al malo. A se si upo se incentive se mai al malo, o ya mai al company e ke le maua, a ngā alba kua, o maua si kanga sa maua, o maua lo si kanga, o i ngai ke vai lo wolanga. Look at yourself. Always you complain. Stop complaining. Complaining. Always you complain. Or complain sa le up. Ale wo fa la ke le. Kom I pray ni lunga I. Ona le ona ke halu lo mafofau. Sui la wa mio. Sui lo kai me ke alu el fa ngaluenga. Lai lo ia nganga vai mai wa laku e ke kaunga a maka le fiku. Ai like laku a fa van. Ai se ko kungal ka la le nga alu le fiku. Ai au ke mi ka lo mai wo fa la ngo fo. Se wingo lau mau nga. So o lo le nga go kongi nga alo mui ya. Fa mai pasta tala le aselea. E kasi ale aso fa sa lo tuinga ele tua. Ai fa se ful ko sanga o kau ave ese ele tua ai ku piko le mai ala konga, mai ai ku piko nga ia ki oiro fa fa nga luenga. Wa kau ave ese. Ai la ku lo va yasole a mata lo le. Ia isi ngaluenga me fai ona e aluatu I lesi vaenga ngaluenga. Mo oi pa fai te mana e te alu I tutono ngaluenga. A umalau ngaluenga na ua ato toa me umanai fai. Ena alu vai lesi ngaluenga. Learn the other top there. A wa ao temi ai masera pa fai ke le ko kongi o ngai I. Aua te ngalua ia I uma e ngofu ale ba. Wa kui ni fo ai maka a uma I. Alu lesi ngaluenga lea, tala no ia ima learn how they are doing their job. Why are you doing that? Lai me alinga whai na, because o le ilu manao, e te alu I runga. So a o lo linga le whai ngaluenga lesi kaka, e kau sua se whamai, I can do that, because I've watched and I've also been talking to the guys there. Mai o sa, bo umatamata, bo whai, mai o, come and try. Ngai lako lo lea, ai vai ngai whakingo ia inga,
e koe mai lai awari iau, le nga wha moe moe ilwa anga lea. O mai lalo wa e whai nga awala ori i lea. O loa nga o la koa ko lua le wha moe moe nga luenga lea. Ia wa pule wha la ko la ko kai. E le mai ala whai. Wa whongi mai le surunga ke whai mai. Wa mai. Wa mai. O ke le whai au kia o konga o whaia. Ai lang. No, honestly. Ai langa. Sa uwa aia la o whai ngā luenga. Wala vada ngang kariere. Wala ngal vada ngang kariere nga. E masalin o au sa fa pena ona nga vaia le personal ale. Ole ia mangaluenga o whaingaluenga i Samoa. A sioki mai le vaanga o au suela o whaingaluenga avia yo. So e mai la kou lea wa whainge wa ka aloha o nga la kou e whalangolango. O mai le wa ia inga. Ia o mai loa vai. Ori koe mau se ngaluenga. E koe vala au Malaysia so mai. Ia malolo ma e lua koe ia. O leo wa iai. Wa mai lau ngaluenga na. How come? You have an attitude. A new attitude. You have a mind change. You know, I found whonga le upuye a mai ata tau yaso sa. Le sa walinga le me ata tau na. Ai te mana o ta talo. Ta mai. Alo fa mai wa fa le lavale. Le fa so le lavale o tutongi ni ai. So son me ta ma. Na wa ya te oile manuia. Wa ai tutono nga luenga na. Na ia fa pena na e alwa wati le luma. Wa. Ta ke fa tasi na. Okay? So change of attitude. Saula te malola, he heard the word. Ai sau alu ai fau lunga no ne. Vai fa tusele a mai ke wiso ina. A umala sane ai alu ke koe fo ia faido o langa malo ainga I mesa masian yang o vale. I'm not going to excuse the word. Langa le fa mai la fionga le tua. Wai toi fo ia ina ele mete masane e te leo mana o e te alu lunga. Ai avea o em fa manianga. No. Ese swinga I lo soifuanga malo volanga ia na. Au na fa manuia I leo le li ia te oe. Lua te malo lua. Le la fa mele fionga le tua. Fau lua le none. Ai na o na tupu mai fa fitauri. Na fa pena na malepe. Ma lai fa matala ke viso mai na malepe. Fa mai malepe. O ina fa o ia lo langa o tanga te ke usiano. E fausia I lunga o le palafu. Ma le fa maoni do upo le tua. Na o mea malepe lepe a. E ke le fa longo I loku I upu ia a wa le mero la ia e ka ngaka le au ese pe ke alu ese a o nga upu ia ke fa longo ia na o lau filinga ai e fa tau no ina upu ia e te manu ia ai se langa le o sau upu e lo sau upu ai e te tali tonu I le e ana le upu lea aleluia so tatu wolo le ile ka wolo le fale alu I le aso le nei, ma e so e lone la fiong le tua. Tamana te alu I le lua whaalinga. La vai le tala I le kalesia le na Efeso. Ma ta upu lua fe mo se yo fe upe fitu. Au mai e le tua I le kalesia le fa te inga. O le kalesia na fa manuia ina e le tua. Ai sa fa pena ona la to la foa I le tua ina ua mai e le tua manuia ia ina to o man fa manuia I le tua I le kalesia le o le kalesia fo e ese le tamau ainga ma le o na fai fe au na amate Timoteo fa pena foi ona a sia Paulo fo pe la ma pe Paulo e fa malo sia tele le kalesia le ai fa ai o mai le saue o Ioane le le so o lo fangio Yesu Kristo. So ai vai e na matua tamau ainga I le mamalu leo le tua. Are you with me? E o mai le taimile nei, o le o te Yesu kalesia Efeso. O fesili ai sa. Leanga na whaalonga le o onga na mai le tua, a wa I le whaalinga. Whaalinga na lua, na toi au mai ai le tua, le whaalinga ia ina tau I mea ao na la tau whaia. Pa mai le fai upo tolo le whalinga mua amu ia le fai tau amu ia le e whapena na whalongolongo I upo nei waloanga ma teu I o lanto loto a wa lata mai le taimi na lato whalongo iai a wa o le tautonunga o nga whalituspai o le ti a iwa wha na tusia le tusio whalinga
So le la lava lai le leile kalesia ina ai na la to fa longo yai ai le nga wa yai. They heard the word. They heard the revelations. They heard the prophecies of what was going to happen to them, but they never heeded. Na fa longo yai ai le tali tonua yai ma fa pena ona la to faya. La la me no yai. Le o faya tunei. E o mal temine o le ai se kalesia. Na o maa ma me sai loa sai yai ia le e kalesia o fe sili ai sa. Mo lema faya e le tua ona tawfia ma tia e atila tona o le tali le ai. A umale temi o le tua e le mea. A le nga wa ia tangata e tu ua e le tua e la tona ai li liu le tua i tangata. Papa te toe awa ni tu ua i tātou e le tua. O lau fiso soani ia i tātou tu ua mea na e fai mapoloka i o tātou whamanuanga ai tātou li liu i le tua. A e loa o mea nai tātou te ola ai mawhaia e ave ese i tātou mai na lofa tu noa le tua la foa i mea na ai tātou li liu i le tua. A wai whaia i le tua lesi mea mo oe moa. A wane ngalo le mua mua ko ni toma tau pe lua whai upe iwa. E iei mea e le iwa ai e o tātou mata. E le io o tātou loto. E le wha longo i o tātou talinga a o nā mea ua loa ona saunia e le tua mo e alolofa i teia. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. There are things that you have not seen or heard nor come into your spirit or your heart. Those are the things that God has long prepared for those who love him. Are you with me? Verse 10, and those things are revealed to us by the Spirit of God. So, o mea umayata a tato misia mea ia, e whamanuia ai le tua i tangata. Ai le o tato o tangata o le malaya. Are you with me? E le o tato o tangata valea. We're not foolish people. Ba, e wha ingoa tato e ta ma o e valea, pe a tato lenga wa ilana upu. Anto le tau e le tua le upu lea. So o I o le upu lea la wha ngata i le tato upu ona o le tato teimi. Ai vai e i le nau mai o le tua le ia tato. I want you to see the seriousness of the grace of God for you and I. O le wa wha lua lea, na tato wha longo le tato a inga lotu nei, I feta lainga ia le tua le tausanga le nei. It's only a couple of weeks apart that we have heard these teachings. Ta alo ni masina talu tato wha longo iei. Na tato wha longo la survaluna o au kusa o feta lai ai le tua ia ina. I tau pou ia to lima valea mai o tona valea. Ele ai so tau tofi I le malo. A le ho tatu e whalongo fo iai. I le aso le nei. Le wato e watu tangata ia mai. Leli ie. Fa mai leli ia o te lei loa o tō. Pe mai whea o tō. O ese atuia. Mai le upulea. Wa le ngata ina te ena. A o turi sea fo. Do you want to hear that from your Lord and your God, the God that you're serving today, when you come into his throne room of grace? Ele se so tanto I fi whalongolongo ia ina. But here you can see the grace of God. A o ia te vai ai, I le lofa tu no leo le tua, ona le na te ina le upu mai ati oi ma. A wa o le mea tonu ale tupu i ati oi ma, pe ata au atu, I lona nofo ali. Ka te tu I atu, ai te re kau kui, ngal kasi lo rimar fai ko, e makala fa fosei mai, ai sea, ang fai mai fitala ngā ki wiso, o io lea, ana te tala ina le fai te toa, e le to iei se tasi na te mawhaia ona tapunia. When we live for Christ, that doorway is open continuously into the throne room of grace. So once you knock, it actually opens automatically. Mea na a fio ke wiso te tonu i ati oe ma fio ngang pa i tonu te au. Nanta tu i atuar fai toa e matala fa, ai matala tu alfa te toa la mo oe moa. E te le tau tu wa ina. Ai matala fai toa na, ma mai lava noe te alu e no fali o le atua. Ai a fa peo le nan tau mai le lotu. Ta fa longo le upule ale atua. Ai umata te o lava fau o tato o langa I lunga le one. O le mea iei tanto ia ina. E te ena I tanto mai na fai so ale na. Are you listening?
Are you listening? O le upule na le tua mo tātou. Ma o le ngia fo i tātou e le tua. Right? O le ngia fo i tātou e le tua. Awa, o le amata na tātou wola i le tua. The moment we start to live the word of God, God will continue to mold us. And God will continue to prepare us. So se te mea tau te manatulo e surrender umam tu watu tātou wolanga lo tātou watamai ma tātou lo e le tua. O le me fai e le tua ina, e amata lo lea ona ia ta pena atili tātou. He prunes our lives once we release from our mouths and our lives that I want to surrender my life to you. Oh, great I am. I want to live for you. The moment we say those words, the moment we profess and confess that word, immediately the Father of our Lord Jesus Christ will come and start pruning our lives. O le tei mea te ma i mangia la ko nganga lea. O le tei mea te ma vava kuai, ma fai atu. Lea tuai, o te ofo i nātu lo o langa atoa mo oe. O te mana o te ola mo oe. O te mirola na e apa mai lota ma, o whapena lo le o na teu wina oe. E te role me mua teu wina e le tua. O lo fofonga. Wai vai ta ma lo le na lua te e vivi i le tua. Nga lakwa i o e halu au kangoa. O le vanga whalongo i le tua lea. E nga oki lo kupo usia, alu waku le fika po le tua, e galu le tua e vai ku, wa lele mai le foi ngai le. La mea lele mai. O se rafi por ke rupi. Ya ngau mai uma ke rupi ya. Ke rapi ma ke rupi. O leo te tana nua tia te oe. Ya Isaia. Na lua tulo ina ma whapena na e vivi i le tua. Ai akulo boi o mea vai. O wea o nei le tangata lau ngutu le anga. Ma tau te mafuta. Ma le kale sia lau nguku le anga. Wea ai o nei a whano. Ai wai vape le mai ai whai mai vai atu. O malala. O makua mumu o malala nga. Wa ngai roha mai a wea o nei a whano. A wa ke ia le pae mai nga. Saka kaunga fefe ma. Ai lele mai. Nga kuuma i whanau. Yummy. Vai me whai le tua i ati oi. Le me te manau te oti ai. Ai ume wha manui ai le tua i ati. Nga uma wha mamai le tua le lau ngutu ina. Ai makala makalinga. Vai me whai le tua. Wha mamale nguku. Ai ka laia ma meo kalinga. Ai o ngalango ngai rolea. Le tala noa tau jaspa i elona nofo ali. Once your mouth is cleansed, your ears will open. And you will start to hear conversations in the very throne room of God. Because that anointing is there. Because the mouth of that man was the cause of his downfall. O kelo ka kirsalo, o iale me pa ua kako. E ke lofa ele li, aleluia. E raka vai foi ale me ke ka be. O me ngai le ko. Aleluia. Devo ko foi kalku spa ia ko ke le talia le fionga na le tu ai fa tai you see Lord open the door and the sword welcome in my son. Let's be upstanding. The question that you have to ask yourself, does God know you? I'm going to ask myself, God, do you know me? Do you know me? Wa fa mala fiona le tua ia ile wa tonu masa au tonu unga fano o tai le lenga ele se fa pena on tala ina fa so ilo le fa va mo. No one is going to open that door of the throne room of grace unto you but yourself. Listen, my family in Christ, the door to the throne room of grace is already opened.
te ulu fale iai le whaitutoa le nā. E te le tau sa I lia whaitutoa le nā. Pau lava le mea mana mea le li iai nā. O leo fwoi nātua tātou wolanga. Tātou whai atu ta mā ia whai alo whina ngalo. I lo wolanga I le aso le nei. All we need to do is say, Father, I surrender my life unto you. And then ask Holy Spirit to come unto you. Mai wala aulo le yangang pa ia fio me tonu ya te oi. Awa a fio me le yangang pa ia tonu ya te oi. Once Holy Spirit comes, you will see the brightness of that pathway. Na I loa lea o le manino le ala wa saunia e le li. His purpose this morning is for you and I to walk that narrow pathway so that we'll be able to bear fruit of our surrendered lives unto Him, so that we will continue to build our lives and our families upon His Word. Awa olona lea wha moe mo oe mo au lea sole nei. Atatu ina atu I ta ua ia te ia. Na te whai loa ia te oire whai te toa le na ua matala. E manino foi leo lau 𝚟𝚑𝚢𝚢. E te langona foi le wha tonu ina ia nganga pa ia. O lau 𝚟𝚑𝚢𝚢 ma lau soifuanga. E te manui ai lea e le ngati tutono lau ainga, tutono le kalesia. E vea foi oe ma wha manuianga. I whai ngaluenga na e te ngalue ai. A whai e te le whai ngaluenga. E wha manuia foi le tua ia te oe mea nei e te au na ai. Mo foi na tua lea o lau soifua. Awa le aso le nei e wha pena. Na e whiri ai le te savali le ala le e uina mapiapi. E uina tau le aini se savavali ai. Ai ana wha manuianga. Awa o wheta lai le li o ke viso o a o le ala, o a o le upumoni, o a o le ola. O se e ui mai ia tau. Na te maua le ola e whaavavau. A matana e savali ma o savali le ala le nao le li. E whapena fole o na iai le fuatanga fau I o tātou wolanga. E moni mautangata e moni lava o e whaolaina. E moni lava o whaolaina. E le ngate I nā. O ki uma le malo lea na whetala iei ke viso o loa tātou whalongolongo iai. E whapena fole o na tino mai ia te oe. So se mea ne te fusifusia I lalo nei. E whaia foi mo oe le langilunga. A e te tala foi, e te tala I le langilunga. E le nao se teimi, a o teimi umalava. A wa e savali le ala ma le finangalo o le atua. O ina foi le manuia I lo leo le fausanga. O mea umalava e te whaia. E iai wha manuianga. A whai o oe le nai le tae ao le nei. O batu le ava noa lea. E te wala aua tuai lava o I le li. E tusa ma mea nana e whanongolongo I le li. E tusa foi ma lava ai lava I ate o ia ma lau soifuanga. Wa loa na tātou whaolaina, pēna o whātia te o tolu iwa ne tau sanga talu na o whaolaina. O te loa foi lau mule mau. O lea te tusa ia lau 𝚟𝚑𝚢𝚢 sa iai le urua ia lofa na o iai. Mea nā sa o mana o I tātou te o I le tusile na o whaalinga ma tau pelua. A la matu ia te o te alu te sue ai. E whai opuna mua, se i ol whai ope fitu, le tusi le kalesia lea. Le whai wa si le fia ina le mea, wa o le kalesia lea na. O nei le inga wa I le upu lea. O I te wawa e o fina ngalo le tua e whai lava. E whai al fina ngalo le tua. Pe mana o i al tangata pele ai. E tasi le mea wa o roa. O le lava e wha longo I le upu lea. Ma whau ai lona o langa. E pe na whai mai na whau I lunga o papa. Le o langa o tama loa lea. Na manuia me o malawa. So if that's you this morning, I want you to surrender your life unto God. You ask Him. You ask yourself, if you die today, will you be accepted into the throne room of grace? Or will you be denied entrance into the kingdom of the great I am? So in Nahema Tuelio le ava nole nei,
I'll give you 3 minutes. But you learn me 2 minutes chitala no trailer tour. It was some of fun along la oputasi, lua, tolu. Let's worship Him. Let's worship Him. Tato faftailo ile tuole na. And I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless your holy name. His holy name. Faya mea matautia yo matawolanga. Fafoya tiate oele vinga. E oli mafafetai o matou nganga lo matou tua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wawa e feta lai ya matou. Hallelujah. E leo latou umalama fayatu leli ie. E maua lo malo. Ai nau e faya lo fina ngalo lo matou tama. Fesoso ani mai lo matou tua. Matou sabali le ala e ui na vapiapi. E ui na vai titi ai manuia le tau nonga. Fesoso ani mai. Ia iai se fuataga fou o matou olanga. Ia fua mai o matou olanga. E peo le la au e to toi tafatafane. O vai tafe fua mai ona fua. Iona lava tau. E le tau lufo iona lau. Ai manuia me uma lava na te whaia. Awai wa iai lau whaunga. Ma lau whamanianga. E sosoani. E ia matou loa na tiae o matou wainga. A tiae o matou olanga. Hallelujah. A tiae a matou mafutanga. I lau upulo matou watua. Awai ai manuia. A o tei mea pupuanga ma whawhitauri. Hallelujah. E manuia. E mole mau foi. E tū mau foi manuia iai nā. E whamaunia ai. E moni lava wa iai lau whamanuianga I lunga iai matou. Ai tatou alalanga ma whapeatu. And we shout. Whamanuia le tua. I lawa sa ingole nei vanyaso lale mamalo le tua. Iai lo nanga le leifa tū mawina pea.